Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara vaksinasi untuk siswa SMP Negeri 1 Sipurucut dimulai. Protokol sedang saya laksanakan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba jaga jaraknya. Ya, jaga jarak. Jaga jarak, coba atur sendiri saja, nggak perlu kami pandu lagi. Ya. Sarwati Polres Kabupaten Simalungun sudah hadir. Cepat terlaksana karena masih melakukan sosialisasi baik pihak sekolah maupun pihak kampus Simalungun. Dengan izin Allah pada hari ini. Mari Bapak Ibu, para hadirin semuanya, mari kita istighfar sebelum kita berdoa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'a wa habli amalan naf'i rizqan halala wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم